ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News one vha tshi khou avhalelwa nga Roshiswa Maremba. Tsedzuluso ntswa yo khwaṱhisedza uri u imbela lushiye tshifhinga tshoṱhe zwi na mbuyelo kha mutakalo wa muhumbulo. Vhasedzulusi vho wana uri musi vhabebi kana vhaṱhogomeli vha vhana vhaṱuku vha tshi imbela lushiye zwi khwinisa vhuḓipfi havho na ha lushiye. Ngudo yo itwa na vhaṱhogomeli vha ḓana na 10 na vhana vhaṱuku vhane u ya nga mbalo tshikati vho vha vha na miṅwedzi i ṱoḓaho u hovhelela miṋa. Vhunzhi ha vhaṱhogomeli vho vha vha tshi bva America na New Zealand. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yale University yo gandiswa kha Journal ya Child Development. Vhasedzulusi vha ri fhethu ha lwanzheni hu hovhelelaho kha phesenthe dza 21 a hu tsha wana tshedza tsha ḓuvha. Kha ngudo yavho ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Global Change Biology, Professor Vho Thomas Davis u bva University ya Plymouth na Professor Vho Tim Smith u bva Plymouth Marine Laboratory vho shumisa ṱhanganyelo ya data ya satellite na modele wa nomboro. Data yo kuvhanganyiwa u mona na ḽifhasi vhukati ha ṅwaha wa 2003 na 2022. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belren News. Nṋe ndi pfi Roshiswa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Wangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni. Belren Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrenbrands.co.za. Belren Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.